n'egimusiimisa era twamusabira nga tumwegayirira atutungiriza okolera obulamu buno emirimu egitakusiimisa. Tugezaako okusaba ebyengera n'emirembe birisibwe ne nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabbi waffe ataalekayo kalungi konakona okutoolako okuba nga yakatutegeeza tusobole okuba nga tukeegemaku, era nabbi ataalekerayo kakyamukonakona okutolako nga yakatutegeeza tusobole okuba nga tukeewala. Saba Allah tabaraka wa taala amuliseeko ebyengera n'emirembe ne basahaba abamuyambaku n'abayidde nga bagemerera omubiri gw'obusiraamu okutuusa ffeena bwe bwatutuukako. Insha Allah mubufunda bw'obwire tuyida kweyogeresaayo tuyida kweddukanayo mu hadithi ibiri donka ni aya nga ndala nga byona byona bigemagana ku biseera. Allah tabaraka wa taala bwe yali atonda ebiseera fena fena yatuwa ebiseera nga byenkanankana. Yakola omwaka yagutamu enaku imeka, enaku 360 enaku 365 oza tunkanya bulungi. Munaku ebyo nebikola omwezi, enaku ebyo dakola wiiki, enaku ebyo dakola ki, dakola omwaka. Fena fena tulina enaku nga kugamba nga n'endala ezira Allah gwe yayongezaamu nti ono wa 380 wa 300 aye olunaku olujja olwo tiruida kwira kati Januari yegiire saabu n'owandiika enaku gy'omwezi n'otaaku nti leero 14 Januari 2026 ebyo byona byona byobawandiise biba biki biba bifa okitegeeza nti olugire tirukola ki tirwira aye byokoleire n'olunaku olwo bikola ki bisigalawo ila qiyam saa. So Allah tabaraka wa taala kyategeeza mu suratul asri bweyali yatandika esuula eyo yakoba nti wal asri. Allah tabaraka wa taala yalayira omulembe yakoba nti inna al insana lafi khusri, nti abantu fena fena buli omu ali kufakaaganirwa. Lwaki yakozesa ekigambo ekyo nti fena fena tuli kufakaaganirwa? Kuba okyokweyagalira nga abantu abasinga mwife titulina kugema biki biseera. Allah yakuwangaaza okuwangaazibwa nabona bwaba akuwaire aye nga titulina kugema biseera. Ebiseera twabizaaniramu kyewabikozesa awakino wadema kukikola wakibuusa amaiso wabanga oli mu kufakaaganirwa ku bantu abajja okufakaaganirwa nga Allah tabaraka wa taala bwayogera mu suura eyo. Illa alladhina amanu wa amilu salihati titwenda kuvunula suula kugimala ensonga yange eri awo. Wal asr inna al insana lafi khusri, tiri kufakaaganirwa ng'ekiri kutufakaaganira ki okuba nti ebiseera titukoze eki titubiwaire kugamba titufiireyo ku biseera Allah tabaraka wa taala bye yatuwa, titufiireyo kubikoleramu bye tulina akoleramu oba kubikoleramu mirimu ginatutwala mu maiso ga Allah tabaraka wa taala emirungi sala kusiiba kusaala n'okubikoleramu ebirimu egijja okukubisa mu duniya wano ng'oli bulungi. Bangi mwife emirimu twegamba twesuire gwanagamba n'ogwokola abasingamu titukola ki titukola aye nga bano bowangala nabo fena fena ebiseera Allah byatuwaire bo bali bikozesa iwokoze eki iwe toli kubikozesa. Allah tabaraka wa taala akoba mu Qur'an nti wa an laysa lil insani illa ma saa, nti omwana adamu ezira kyojja kufuna munsi muno oba oyenda riziki Allah akuyinjiwalize riziki oba oyenda baana oba oyenda ki Allah tabaraka wa taala tajaalikuwa illa ma saa okutola ku ng'obikolereire eziramu bukyajja kuba nga tokoze eki nga tukikolereire. So byona byona hadithi ebyo ni aya ebyo bitulaga bukulu bwaki bukulu bwa tayimu Allah tabaraka wa taala gyatuwaire. Era tubawo nga tutereeza ebiseera tukugamba tayimu Allah gyatuwaire tube nga tugikozesa bulungi okuba nga tukoleramu ebyo Allah tabaraka wa taala byayenda, tube nga tukoleramu n'ebirungi ebijja okutugasa ku duniya wano nga tukali kubanga tuyizibwa eri Katonda waffe Allah tabaraka wa taala. Insha Allah hadithi gyendikwenda tweidukanya n'emwe biri nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yategeera nti
omwana Adamu tayimu gy'olina olina kugigemanga kalira k'amwana nga bw'olyabona maama bw'agema akalira k'omwana nti olina ogikozesa bulungi yaba nga atuyamba yatuwa eddagala. alina ebigambo byayogera mu hadithi genda ibn Mas'ud radiyallahu anhu gatulaga obukulu bw'okugema obwire n'okukuuma ebiseera. kyengenda mbekubiriza nakyo mwena mbakubirize nakyo. Tukidi bulungi omuntu yenayina bw'oba oyenda Allah tabaraka wa taala akwambiriza ensi mu bimu by'osooka okukola kati ng'abasuubuzi osetingamu nti omwaka guno ndikwenda ntuuke ku kino ntuuke ne ku kiriwa ntuuke ne ku kino. muba abaana bisomi bw'aba yakatandika omwaka asoma nga mulakakasa nti ya rabbi nsaba omwongeza ekibiina kino nkole ki nkibite waata ensonga ebinakubisa ki ekibiina kyona kyona kyolina. so nabi sallallahu alaihi wasallam hadithi gyolikwenda okusoma ensonga hadithi ibn Mas'ud radiyallahu anhu akuba nti nabi sallallahu alaihi wasallam yakuba nti ebintu bibiri abantu abasinga bungi mu baana Adamu maghbunun fihima tubyesanga twabivaamu titwidi bulungi bwabwo kugamba omuntu nibwaganda kyekyengero ekyo nga Allah tabaraka wa taala akimuwaire titwidi kubikozesa fenafena abasinga. ebyengero ebyo bibiri nabi sallallahu alaihi wasallam n'ebiriwa yatukuba nti as-sihha kiyasooka okwogera yakuba nti obulamu. Allah bw'aba akuwaire obulamu obulungi ng'okaali mulamu ozira wakuluma bangi n'abalina obulamu obulungi nga balamu bulungi aye nga tibaidi kyengera Allah kyakoze eki kyakuwaire ng'okasobola okola bulungi bwekuba kulumuka alhamdulillah osobola bwekuba kukozesa mikono gyo n'amaani okusitula okukola emirimu gyona gyona nga Allah akakuwaire obulamu obulungi osobola okuba ng'okola ki okola. Omumani mulala yakuba mu bigambo bye nti as-sihhatu taajun ala ruusi al-asihha nti obulamu obulungi Allah bwawaire obulamu kyengera era ngule eri ku buli mutwe eri ogw'omuntu omulamu nga fenafena alhamdulillah wano wetuli Allah akatuwaire ebiyungo byaife bira bulungi fenafena tuli balamu esirawa kuluma ebirwaire Allah alhamdulillah salamu tukingirize. omuntu omulwaire as-sihhatu taajun ala ruusi al-asihha buli mulamu alina engulu eyo eziratuma okutoolaku Allah bwamaze okola ki bwamaze okulwala. Njaga bwekigo ekyokuboneraku ekyaseeka waife emba yali yatusomesa seeka Faruku saba Allah tabaraka wa taala saasire era akiseeku okuwonya. Allah yamukozesa n'obulwaire bakoba nti sukaali bwasookera mu mukono bakoba nti sukaali ate kabiri yakiika n'okubere ekigero kyakola ki kyalwala byaja okumaliriza nga seeka bamutemyeku ki bamutemyeku ekigero. So emirimu gye yali akola mu biseera bino saano nabakasobola akola ki takasobola abikola ewaaba kyansi eyo nga Allah akakuwaire obulamu bulungi banga kyansi eyo gikozesa n'obulamu bwa Allah bwakakuwaire gaakabikola ki gaakaali kugezesa nabulwaire nga bwe yagezesa nabwo abantu abasinga bungi. ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam kyakubya ekisooka nti abantu abasinga bungi tubyesi kugamba tulikibona nti kyabuliibe erina kuba mulamu. ekyokubiri nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyaka mu hadithi eyo yakoba as-sihha wal faragh n'ebiseera. Allah atuwaire ebiseera bingi esaawa 24 nga byakukoleramu ebinaakugasa mu maiso ge era byakukoleramu ebinaakugasa eyo gy'oli n'abantu bo n'efamire. ani abasinga bungi ebiseera Allah byatuwaire tubizaanira mu buzaanire olunaku lwawaaku nga wallahi ensira kyokolera mu lunaku Allah bwakuwaire kyokka obugiire tibukola ki tirwira ng'ensira mulimu gwokola ng'omuvubuka nga wallahi otyama butyame esaawa 24 ewongera okutyama ku stage eyo okuwaya ate nabakola abantu twakuŋŋaanira awali emirimu gy'abagaife gye balimu abandi nga omu okukuŋŋaanira wangwino yali okukola nga iwokoze eki otyama butyame. Allah akuwaire kyasooka ali mulamu wagema ku seti ramadan ebwere yakwaganawo ng'olina suladeti era ramadan eri kwida saba Allah tabaraka wa taala agitwaganiyewo era yonna etuuke ng'olina osula ebiri kweri obuuli Allah bwakuwaire oba obukozesa bulungi oba tobukozesa. So
bana ebyongera byabiri digit Nabi sallallahu alaihi wasallam atukobye nti fena abasinga obungi mu baana adamu Allah bituwaire ayo abasinga titubikozesa mu butuufu bw'okolaki bw'okubikozesa. So kana tutandika okupulaningira ebiseera Allah byatuwaire. Ebiseera Allah byatuwaire tubipulaningira bwekutiga mirimu nga gyakusinza Allah tabaraka wa taala kati nga Qur'an banga bulunga kati siniwo okenyeyo aya etya ndala Qur'an irimu aya mmeka batukoba nti irimu aya kakaaga lukaaga nkagala mukaaga ababala bwogemayo aya ndala okakokene aya ewege okokene aya mmeka aya musanvu omwezi ogwogemi mmeka asatu omwaka bwe bulwako oli mu aya mmeka eyo suratul Baqara oba togikubye wansi otuwege okupulaningira ebiseera byaitu ojja okubona nga Allah tabaraka wa taala bingi ino byetubuusa esaate nga twandibaire nga tukoze eki nga tubiina esaawa bino emyaka gyolina ndi wa myaka 27 olina tolenda tikaira kuba wa 26 wenda gyolina tokaira kuba bwa mwaka gwe wakoze eki ogwabuse ekitegeeza nti ebintu babyebagenda ebiseera ebyo nga tiwabikozesa bulungi tokasobola kwira inyuma kukolaki kukyusayo eki Allah tabaraka wa taala wakutaire okasobola okukyusa ebikolaki ebijembe. So bonna tukozese time Allah gyatubaire mu maiso tupulaningire bulungi emirimu gyaife tupulaningire bulungi emirimu gya Allah tabaraka wa taala tujja kubanga tufunye omugaso oguli mu biseera Allah byakoze eki Allah byatubaire. Hadithi eyokubiri hadithi era ya Ibn Abbas radiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam yagezaako okutwalira ebigambo okugamba okutukubira ebifaananyi tusobole okuba nga tufuna obwire mu biseera Allah byakoze eki byatuwaire. Ni hadithi eyo eyokubiri ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma atuwaire yatukoba nti Nabi sallallahu alaihi wasallam yakoba nti ightanimu khamsan qabla khamsin nti twenagire ino tukozese ino ebintu bitaano nga Allah tabaraka wa taala akali kututuusaako ebintu bitaano. Kozesa ino ebintu bitaano Allah byakuwaire ng'ebitaano bikaali kolaki nga bikaali kwida kuba olwo gatoyenda birikola ki bijja kwida. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukobya ekisooka nti shababak qabla haramik yatukobya ekisooka nti obuvubuka bwe fena wano bakaire baife bo obuvubuka bwakolaki abandi baife obuvubuka bwakolaki bwajja nibwe bwayinza bwakya tibukasobola kukolaki tukasobola kuba wa myaka 2 ekyo kyakola kikyaja kati nfe abakaali abavubuka amaliwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam akukobya nti kozesa ebitali mushababa kozesa obuvubuka buno bwokaalina Allah bwakakutairemu ng'okaali w'amaanyi okasobola otambula engendo wakola emirimu gyo oba emirimu gyakuba nti kukakaawukana Allah akakuwaire amaanyi osobola okukola ki okukakaawukana oteetyamaku. Omutontomi mulala yakoba nti ala laita shababu yaudu yauman nti singa kale obuvubuka busobola okwira kujenderera olunaku lutya fa akhbiruhu bima faala almashibi okobereku obukaire buno kyekuntuusizaamu bakaire baife Allah bakuziizanga myaka abababa baife eriyo kugamba bona batuuka ekiseera byabaawo byakwenga oluvayiwe nga olina mulimu gwosobola okukola yesaa bino gwatasobola akola ki gwotasobola akola badasaa bino Allah akufiire okaali muvubuka osobola bulungi okwenagirira emirimu gino egyamulindo osobola bulungi okugikola n'emirimu gya Allah tabaraka wa taala omuvubuka saa bino osobola okusiiba bakaire baife abandi kyebatalizaako kusobola akola ki kukola. Sobola chance eyo Allah gyakuwaire okuba nti okaali muvubuka osobola bulungi okuba nti ibadaati gyobadde onandamu diri Allah bwe yagitandika n'ebya sunna ng'osobola okubyegemamu kikola esaawa bino bwogota kikola esaawa bino obukaire bwe bunaakutuukaku ate kabiri waliwo naakikolera toyinza kuba nga osobola akola ki toyinza kuba nga osobola akikola. Sobola twenagira chance eyo naddala abavubuka eno wasiya kubuulira kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akukobye kozesa chance eyo ng'okaali muki
bw'ovuga okakaalukanye ebinaakugasa mu nsi muno ddala aya gyebasoma ebintu wa an laisa lil insani illa ma saa kigonayinaku okuba nga oli muvuka oli mulamu bulungi ozira wakuluma aye nga wewe oli mu bantu abasabiriza okusabiriza risiki bana tufulume tukole nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali atuwalira ku banabbi bonna bonna baali balya mu mikono gyabwe bwe yatuwalira ku nabbi wa Allah tabaraka wa taala ayitibwa Daawudi yakuba nti kaana yakulu min amali yadihi yali nga byali abikolerera ng'amala kukola naye alya niwa nabbi bonna bonna twabasomaku nabbi waife mwene sallallahu alaihi wasallam yali mulunzi wa mu Makka ng'alina kyakola ki ng'alina kyakola tuteere ensonga Allah tabaraka wa taala anaabisiriza okutugabirira otatyama butyamu omwana weetyaimeku era n'obuvuka bugaba bukoze eki ng'obufiiriirwa so ekisooka wasiya n'obuyambaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatukoba igtanim khamsan qabla khamsin kozesa bitaamu ng'ebitaamu bikaali okutuukaku shababak qabla hamdik ekyokubiri yatukoba sihataka qabla maradik kozesa chansi eno nga Allah tabaraka wa taala akakuwaire obulungi nga toli mulwaire bukozesa okola ebyo byagenda era obukozesa okola ebyo ebiramugasa bano okumanya Allah tabaraka wa taala era n'eddiini yaife n'okusiraamu obungi bw'oba obuliro bwona bwona bwe weegemaku ng'oli mulamu bulungi nga Allah akaali kulwaza bulwaire bwona bwona bwekuba kusiibanga okwo oba n'emirimu gyona gyona egyasuna gyewegema nga Allah akaali kulwaza ne bw'onaalwala Allah idasigala nga akuwandiika ku mulimu ogwo nti omwidu fulaani yali musiibi w'amaani n'olwokuna omwidu gundi yali musiibi w'amakwenderi yali musiibi nga lwokusiiba bulinga twetanga lwakusiiba akolaki alusiiba ne bw'olwala Allah asigala akuwaaki akuwa empeera funa ng'okwo omulimu gwe weegemaku nga Allah akakuwa obulamu bulungi ng'obulabe bukaali kolaki okugwirira bedero n'ensunna ya Allah leero olulabamu ekyo oli mulwaire aye okuba eddiini yaife ennungi n'obusiraamu bwaife buno bulungi Allah tabaraka wa taala wakisa nnyo okuba nga akuwandiikaku omulimu omulungi ne bw'oba omaze okolaki okulwala tukozese chansi eno nga Allah akatuwaire obulamu tukole ebyo byayenda niwegira mirimu gyansi kola emirimu eginaakugasa eginakubeera mu bulwaire bwo saba Allah tabaraka wa taala atwangulize okukola ebyo byagenda n'okuba nti atuteera baraka mu mirimu gyaife gyona gyona ekyokusatu nabbi sallallahu alaihi wasallam atukubiriza yatugoba nti faragik qabla shughlika yatugoba nti tukozese chansi nga Allah akaali kutuwa buvunaanyizibwa twenagire okukola emirimu eginaatugasa ekije n'emirimu gyaife egyensi bana tubuuze ku bakaire baife abakuzeekuzeeku mu myaka tisaawa dino abavuka ndi bona alhamdulillah tulimu bangi ti abakuni mukaire wenebuuze Allah bw'amuwaire obuvunaanyizibwa nife bene nibwomulingiira okitegeera ko Allah amagezi alhamdulillah tugayina mulingirire wetegereze omuntu yenayena Allah bw'awaire obuvunaanyizibwa ne bw'akaali kufuna buvunaanyizibwa enaku galimwe enaku abiri esaawa abiri nalina dolina esaawa abiri nalina dalina obonanga n'ebirala kino ebirala tubisobola okuba n'ebirala emirimu ye Allah tabaraka wa taala n'obuvunaanyizibwa bwalina alina amaka abiri asatu n'enkola gy'akolamu emirimu okubeezaawo abantu baabwe tiniwe enkola gy'okola kino embeera yo gy'oli kubisaamu embeera ki Allah tabaraka wa taala yo kino gy'ali kubisaamu so abantu bonna bonna abalina obuvunaanyizibwa tubeereku wallahi omuntu alizo Allah akuwa obuvunaanyizibwa nga n'okubiikula olunaku Qur'ani ng'ebiseera bikola ki ng'ebiseera bizirawo olw'obuvunaanyizibwa Allah bwakoze eki bwamuwaire bwolaba obuvunaanyizibwa olikutuyigira esaawa yonayona Allah gyakuwa obuvunaanyizibwa nga n'okutyamaku okutyama ewantu okuli ekyekisa n'obona olikwonoona buki olikwonoona biseera nabwe ekiseera ekyo nga kikaali kutuukaku kozesa chansi eyo nga Allah akakuwaire faraaga ozigaine obuvunaanyizibwa okola emirimu eginaakola ki
eginakubeererawo. Allah tabaraka wataala yatukobera mu Qur'ani yakoba nti faidha faragta fansab. Allah kasita okuwabo ka chansi oba kange kati oba dakiika kaana gakuba nti omwesinza bakukolera mulimu mulungi bukole kola saawa eyo yende tolindiriza. Otagulindiriza otakuba nti fulani saadi gakusoma endu otalindiriza wonawo nawokolerewo ka chansi kolaki kola omulimu Allah tabaraka wataala gwasiima. Wonawo nawowulira ka chansi tuwegira mirimu gyaife gyabuliibe kola omulimu gwonakunamu omulungi. Faraaga eno Allah gyaba akuwaire ojja kutuuka ekiseera ngaekolaki ngezirawo ngaobuvunanyizibwa bungi era balikubanga ewaka olina okutaayo sente aba school fees bajaamu eyaba university okubawerera olina okuba wa sente ate olina nebyobuzisa mu kyalo olina n'abantu ku mulimu bonabona balikubanga sente. Kati ngaebiseera ebivaawo nti kutyama oba kukola ibaada nga bikolaki nga wasigaza swala banato chansi Allah gyaba akuwaire bino wasaaya gaani nabi sallallahu alaihi wasallam naalikoba nti faidha faragta Allah nabi sallallahu alaihi wasallam naalikoba nti akaseera kano faragh Allah gyaba akuwaire gikozese ng'okaali kufuna buki buvunanyizibwa kuba olina toyinza kujja kutuyidira era olina kuba nga bwekisaba Allah tabaraka wataala fena fena akutuwe ayi bwonabanga wabwetegekera mu biseera bino Allah bwe yakuwa faragh ojja kuba nga wesiimye. Ekyo kyakumeka kyakusatu. Ekyokuna nabbi sallallahu alaihi wasallam atukoba tukozese ino alhayat qabla almamat. Ekiseera kino Allah ng'akatuwaire obulamu fena fena Allah atuwaire obulamu ayo yenda toyinda akaseera kajja kutuuka ng'obulamu okoze eki buwaliwo. Hadhihi sunnatullah ini sunna ya Allah tabaraka wataala wabnabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillah. Kugamba mu bitonde byonna Allah byeyatonda n'akasinzeeyo kuba mulungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali kunsi kuno nga Allah yamusiima dda tiyalimunsi yalibayaka munsi paka saawa neno aye nga akaseera tekatuuka yakola ki innaka mayitun wa innahum mayitun. Nabbi olwakufa era bona bajakola ki banna sunna ya Allah fena fena ekiseera kijja kutuuka nga leero bali kubikaase nga bali kubikaiwe. Aye hadhihi dunya kutuli saawa dino mazraatun lil akhira wano wetulimira byetujja okutunulirawa ku lunaku olw'enkomerero. Omuntu yenaye naabalimi bw'olaba oyenda ewantu okukuwa ebimera ebirungi olina akolera ki? Olina akolerawo wataamu fatalayiza wataamu ki? So obulamu bwaife buno butuli mu saawa tubuteemu fatalayiza ebinaatuwa ebirungi ku lunaku olw'enkomerero. Hayatak qabla mautik. Saawa dino buli omu yenaye naafa bavubuka saawa dino betuli kusinga n'okuziika. Omulamu obulungi twabalerayo twasubi twasaalanayo twababamba mu masjidi magala byojja okutuuka nga bali kukola ki nga bali kubika tujja kuziika. Kolera olunaku lw'olimu olwaleero ka annaka tamuutu lyawm ng'omuntu ate okufa olwaleero bwenu kuba eziraidde byanjo ezirala garanti ekyenkyo oli wakola ki oli wakubaawo. So eno chance Allah gyakuwaire ng'okaawera neeyo gyolina ebyenkyo tokoba nti ate kabiri enkyo kolera saawa dino alhayat qabla almaut. Tukole chance eno Allah gyatuwaire nga tukaali babamu nga tukaali kubanga tuyirizibwa mu maiso ge. Bano abantu abatusooka beegomba balina okukunsi kuno basaleeraka ibiri bonka tikulwa Allah tabaraka wataala tusaaleyo okulinaka ibiri tuiseeyo tusomere okukali ku Qur'an nebwetusomayo peegi batwegomba fena tusaba Allah tabaraka wataala atongoza okolera mubulamu ebintu ebirungi. Bw'oba tokoze
Allah atuwaira mu Qur'an nti ojja kubafaanana, nti tujja kubafaanana obenga Allah akutoowolere ati ng'osaba okusabira kwakwiza osala ey'okulaakanyeka nga tikikaasoboka. So bana tukikola ebiti nga kikaakola ki nga kikaasoboka. Jjukira ni Allah banga buli kimu Allah kyeyakulagira okubanga okola weenagira kyansi eno okubanga okikozesa. Kyolina bangi n'abatakola ki abakizira, ate abakizira tikoma nti bo Allah takola ki tiyabenda aye bona bakola ki bakirina. Ku bugendo kuno kuwangaliraku abantu babitirivu tiniife basookaku tubenga twebuulirira bagamba ebyo okufa nga kigambo kyakwebuulirira nakyo aye lwakuba ensi mutuwangalira kuti abantu nibwafa titukeebuulirira muntu nibwafa mwine gwobanga owangalanga nayo abantu abyokera bwa bigambo nti katusooseeyo obusunzi ayiwe ye tiyeebuulirire bana Allah tabaraka wataala kyansi gyolina babitirivu Allah bakoze eki bagitondeko ebyobulamu tubukozese bulungi tukole bye Allah tabaraka wataala byasiima. Saala mu ssaawa y'okusaala n'ekijja okutugasa mu bulamu obukola ki obwiraku ebya Allah kugamba tubitenga n'ebisooka ebyaife biida kusembayo kuba ebyaife nibona okuŋŋaanya sente mmeka era weweita kujja ife tusigale nga tuli kubirwanira bulwanire ate niwoba wabitukuŋŋaanyiza mu haramu ife boolesa kuseera ife bibadaki bibadde halaali. So bana tuwekolerere nga Allah akatuwadde obuki ng'akatuwadde obulamu esaawa obulamu bwidatufaako bwe tunaakolera mu kyansi eno Allah obulamu bwatuwadde tujja kutuusibwa mu maaso ga Allah nga tuli mu bantu Allah basembiisayo. Kyensobola ku nsonga eyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam ku mulembe gwe gwaliku abantu babiri. Abantu abababiri ba sahaba nga omu ku bo munywevu nnyo ku iddiini ng'owundi ali awo atyo nga ffenna bwe tuli ng'ali awo atyo Allah yaibulira akaali omunywevu ennyo Allah yakudulla yafa. Kati ono omunywevu ennyo bwe yafa waasigala wonna okunsi waasigala waali atyo ali awo atyo atyo eddiini saala atyo aye Allah tabaraka wataala yalose omu ku basahaba hadiisi erimu bitabo ng'alaga nti ono yasooka ono eyasembayo ono yafa mwaka gwakubiri kiringa 2025 ne 26 olwo yafa 2025 omunywevu oba 26 ono ate awo ati yafa 26. Allah yalose omu ku basahaba ng'alaga nti ono yasembayo okufa eddiini lye eyali awo atyo nga Allah tabaraka wataala amuwanike mu jana esinga ate kabiri ole eyali omuki eyali omunywevu. Sahaba oyo yayideewa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawaira ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebigambo ebyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakoba nti alayisa nti obaabadde nasembye tiyawangala kusala tiyawangala omwaka mulala amaze ki amaze okufa wa adrakahu Ramadan yamwagalawo yasiira omwezi gwa Ramadan tiyawangala omwaka. Ife Allah bakalangasisaawo omwaka tulina kyansi ekola okusinga kuba naife beyakola ki beyatwala tukole tulina kutuusibwa mu maiso ga Allah nga Allah akoze eki nga tuli bantu bawa ekyo ekisembera bina Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakoba nti ghinaaka qabla faqrik. Allah bwaba akuwaire kyansi yali okukwiza okuzireka alikola ki bano y'enkola ya Allah tabaraka wataala titubaboneeku bana timubaboneeku abantu nga Allah yali abakolere ku ssente nga saawa bino bazira babitirivu. Allah bwaba akakuwaire ku ssente tukole mu ssente ezo nga tukaalikwetusa nti singa akataka kapuleti abantu abawangalira mu bugembe buno ng'ekafuuka yabeeyiga kweri ndowooza kuti bonabona beetusa singa wanagulawo obusobozi bwakola ki abantu nga babulina
ng'asobola okugula okutaka obugende nga bwaayo ne bwayenda ebyakama ng'asobola okuligula aye teyagula saawa kaseera k'okweyisa kali bana mubulamu akaseera k'okweyisa kakolaki kaliyo Allah bw'aba akuwadde chance gikozese ng'okaali kukolaki ng'akaseera ako kakaali kolaki ng'akaseera kakaali kuyita so Allah bw'aba akakuwadde chance nga Allah akuwadde sente ng'osobola okusaddaaka tukolaki tusaddaaka kuba Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam akoba ma naqasat malun min sadaqa sente tekendeeranga ku bw'olikuwaayo saddaaka bangi mulifa abavubuka otunda ebintu ebiri ku mutindo omuvubuka asobola okuseevinga esente agule esimu ekasinze kuba yankabi aye mukono nti ku dhuhiya basala akabuzi kati Allah kwenda kwe akabuzi kati akute tukasobola ebyo byabababa aye nga okufuna ebiremu okusasula DSTV okumala yakauti ya sente emeka tokeba mitwalo kumpi abiri tigigula mbuzi aye omuvubuka asasula mu mupiira yagenda asasula mu bana tubeere kuba ebintu byatuwa priorities kino kyosaddaasa mu maaso ga Allah nabbi atukoge nti kikendeeza sente ate kabiri kikutambulete baraka aye ate kabiri bino ebindi byetumalira ku esente byo bimalawo mumali chance Allah gyakuweere akasente akatono k'olina kakozesa mu magira amatuufu bw'odda okafunamu bw'okasipendingira ku bantu ab'ewaka ebyo nesente Allah gakasinze kwenda disipendingire ku bantu bo olina omukwano olina abaganda abalieno sadakatun wasila bw'okusaddaakira oba okoze ebintu bibiri oba okoze saddaaka era oba oluuza oluki oba oluuza oluganda aye Allah akuwadde esente osobola bulungi okuba nga oyamba ku balina osobola bulungi okuba nga oyamba ku baganda osobola bulungi okuba nga obaku n'ebintu byeweekolera iweegaliwe ezira kyokoze akaseera katuuse Allah yakutoolaku esente wayira mu byakweyisa kale singa bana tube mu bantu abakozesa obulungi chance yonayona Allah gyabakozesi gyabakuwaire eri hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatukuutira ebintu bitaano ng'ebitaano bikaali kubanga bikolaki bitutuukako kyensembyayo nakyo ebiseera bino Allah byatuwaire okubanga bizibu buli chance eti buli dakiika etya buli saawa etya nekintu kyetujja kukibuuzibwako mu maaso ga Allah tabaraka wataala hadithi ya Abu Hurayra gyensembyayo nayo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakuba nti la tazulu qadama abdi yawma alqiyama hatta yus'alu an ardai fena abaana adamu titujja kuva mubibayiro bya Allah tabaraka wataala okutola kulina tubiriza ku bintu bimeka bina tekunda mu kintu kirala kyokka an umrihi fima afna fena Allah ajatukusa ku bisinga obuwangazi obunabona bwomaze ku nsi kuno Allah ajakubuuzaako natali kubuuza mwaka nti omwaka guno ajakubuuza lunaku ku lunaku leero emeka leero etaano kasita buzibwa ne kukya olwolunaku ejaba bugiire Allah ajakubuuzaako anamurihi fima afna yokolera obuwangazi obunabona mu biseera Allah byeyakuwa fena Allah atuwa ebiseera ebirala obuwangazi Allah bw'anaaba atuwaire Allah wakubutukuzaako sobola tukozesa ebiseera Allah byatuwaire tugezenga bino okuba nga tubikozesa okuba nga tunoonyaamu akoleki atusiima ye ninamba ddala ebisigaye byonna byonna bigoberera ekyo bwe tunaakola ekyo bwe tulidde okufuna mu biseera Allah byatuwaire era bwe tulidde okufuna ku duniya kuno ne ku akhira saba Allah tabaraka wataala atuwa ebaraka mu biseera atere baraka mu biseera byaife era atwanguliza okuba nga tukozesa ebiseera okola ebyo bimusiimisa saba Allah tabaraka wataala atuwa obulamu obulungi saba Allah tabaraka wataala agatakiire Makka mwaka guno nga twende okujja saba Allah tukolere enteekateeka tujje saba Allah tabaraka wataala tutere baraka mu famire gaife mu bantu baife ne mu bitundu mwe tuwangaalira سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodi nga waliyo ekibuuzo?